Pini, West Karbi Anglong along Puthot border alam ki Kiklam. Tapat pen lang panap along soluk soda katumon kejap tu. Pini labang solong lea joini si pini kece chok cibohong nang batay do nang kok titilo. Pusi hadak adi malong kisung ke pove katum perangki atheng no than bachini pot. To tangte perangki athen no kaning jialam le arjupon sinap. News Take Report Karbi Anglong News Focus 24/7. Nilitum la bangso dapat po apirke lo pachuri apong lo stame nitum listen solution la udah jeni si pili yang nanta chhong bong lo nasi nili ki pudam ji ko abang ke la lo la bangso alam ki apong lo pacharu nitum सरकार पुस्तमे लसोलाम alam ki apa jadi phan nitum chudiri apatai duping lo pustame koson ben kosolone nonon tapachun thekhala la sichuniri lo nilitum pini ke cerai lama bangalang lo kedam tang hok lo nilitum tapat asor bate karbiara ratum le cumang tum jasimet ke hidi nakel nolep nitum kam febrak ti kali nitum ke chuniri sana bangke hala karlitang orivel pran karbude abang ko tum phat net engnang si alang tum pat ha kang sai pinang ji pula so isi ke kadiman dolo hini bangke longle phela bate ahoy lama bangke lake lapangap batapat asor le chingwai ni lipate ratum le ahoy lama puta bagela tum le kijong na yili pu pasi ang song tum ban hodai na bisu hodai le bons tambe la tum bangke hala kedam tang hu hala bang thong apon ke neping na lo hok lo amen akuran tanang pila lo bons tambe isi ki chok che isi ki ton thudet alama bangke alam tu la let orivel timu ki lo lake lapangap along le arlo pulang tum ni da joine se chitom thudet lo so posipini ya ko ching ki thuna kok lo hala dalang se ki tok lake lapangap area arlo pulang tum tok thudet lo sante ini sana ko ching ki thu yok ko ni polo yang se latum lapangap area lo puyong se nitum chedon dun det lo plutang te lake mekhle lo mandet po lake la so alam la so ko chet se mo ke la tum pen se na tum se hala so ni orivel phana pathi lo tum bang ke lapangap orong adu kurang tum chedon dun lo ke lake mekhalaya along le lo pula solam dokok na komatha pesi tum bang object da putha bang ke lo so bang correction plan nang ji pulo dan pini meeting lo tame ni pulo nang tum ani administrative atum jong se bang polling attitude lo te lake asam lo lake mekhalaya pulo tam te ko so se minitum la dak ning ching sam dula se sona bang nang tum ke inut empire pelong te empire dupa mini aron te ipse doni yong se one sided dam lo tang te la so game bage ino dak ji pusum kan la lo order tomata udun lo ase ako ni putulo itu la border alama bangke itu administrative atum pen la pen itum rong so chingwa chochot bangke chok cheda ji lai a border alam yong se pachun ji pulutang te la ke politically alam sedam ji po la ke age the giding tum emcm atum chief minister pen ching lok la tum ben se ching ki than pen se klem nang ji kali bang te ni tum rat la pen tum university tum pen chingwa chochot bangke kam chunche themana tum loan order tum ke peace donaji monsam doni polam sina tum ki klem chot la pen gidam tang ho lo ni tum the sok pachirodong lo pipo se pachirodong lo pule ya tu matha ta hai chuke pachirodong mesen na bang aku paklem thulong le de puta ya tu matha ji alama bang la le
hok lo orivel ti mo phan net kapathia tum phan net ing nang ne ko bon stame ni tum bang ke pachuklem nong lo sok pachirim nong lo kala mo bang ke monsam ke kenang so monsam do vek nang ji pu ka matha pen se ni to lang tum pachirim nong lo pachirot long lo athema lo so monsam do nang pu bang ke lahe pen a kithe gi ding do pen ne khale a sai pen na kar biang lo sai pen lang tum na chuni ri pen se cholo orivel phan pathia tum phan se pranang bul neblong le lang stame to monsam ke kenang sok se ni tum che don don se agreement che topo tame hala tum agreement na teng ba lang tum order da po join se apong ni tum chingwa na khoplo pini le thot stame dong le phelang ala ma bang ke ala tum ni tum chi ni riate na tum long le hok lo hidi ke nang tum se chuklem tang da po chuklem non polo bon stame inglong bang ke ni tum kar biang long along le thang da po lak ni tum ha chuklem long lang ji dalam pudulo bos tabe lang tum pulo lahai lama bangke longle inglong long bangke nang tum dari gili tum klem rap nang chorap na athema lake aningkan bate thingpi penar phek long te lake phok itang lo te kai si lo po lahai bang klem nang dase pene nikan si chuklem nikan si chuklem chot hormu le klem chona ko masala so bangke ni pulo ni tuma diman yong se ba ni tuma chuni resons nang chedon dun de bangke pini bangke ni tum tapar hin kana bangke la so lama bangke na chedon te the lake ni tum le la so long le ke yong se na chedon dun de pangke lake nang tuma phanang hodai ber alam se de rok ko ni tum ke la so puta pa na chedon de asipini chingwai long bangke ini puche ke sai ke dostame agreement isamba agreement ke du ko bangke ison ta chikroi pate ke cerai thi lama bangke muthen itum pudun itum tapat pandat ko bangke rom panda cerai lo lahai ke do we lama bangke itum tapat pandat ni tum ode la he ansong tum dulang halatum phansin itum hodai lo pusin itum Tapat and Lapanga, they are part of area of difference between Assam and Meghalaya. Today, a village level meeting between the villagers of Tapat and villagers of Lapanga of Meghalaya happened. The meeting just concluded. Whatever decision that has been taken in that particular meeting will be shared with you if there is a press release. Else, subsequent meetings might also happen with respect to this particular matter. What will be happen from tomorrow? I can't say tomorrow what exactly are you expecting from tomorrow. Ma'am, cultivation and others. At this point of time, whatever agreement they had, whatever discussion with respect to cultivation or plantation they had, they have already discussed in that particular meeting. And no conclusion could be arrived at in that particular meeting. Thank you.